Ai whatalo whatu I lau sunga taito ia papele malu la tino o mwhaifo tato mafuta ni tu la fiafi. O le tato po kalame masani lava o le o Lou Soifua Maloloina O o iou lava au. Ia lava. Mai pia na eita I lua vai asa matatu wheloai. Ia o mawhai on avatu nei au unanga ona o le au ona o le sosoani a le tatu leiti o nei o le Radio Samoa. Whaatasiai ma le Beta Drive Doctors and Community Trust. Ma te clinic lea e ele le lato clinic I Mangele taftafa o le Beta Drive o le taftafa o le McDonald fa le inga tu o le bus stop. Ai e fo le si vai ngol clinic lea I Manrewa I le fale ana I le public library. Lua clinics. Le officer tonua o Metro Community Services le o at fatas mal Beta Drive Doctors. Le 19 Richard Pierce Drive I Mangilea les ana tala na officer le lua vestel wai. Ja, pol vestel le sale sing for vestel le hotonga. Ai if ye lo atil ia em vain e sortei fluiva Richard Pierce Drive la maute ye na mai fa pe na va lua mal clinic I le main shopping center ia o le sivaenga o matou nai I 19 Richard Pierce Drive. Whaafitai, pa ia malu la tinu, wha malu atu ua tau se loa le waa ele. Ai, di ele tua mōne avnua tātou te whelua. Iai, tamari I mwhai launga, la nunu e tui autou pa ia mautou sā. Ai, a wha fui perevi inga le tua e wha mua wha muli mea uma e wha pēnā o na tātou ma whai ai mea uma o na loa na whaatasi mai. Ale nei fiafi, e au ana whai loa tupea vai tau nei o lo wha ngā solo tuinga tupui a meisa mo le fulu ma le COVID-19 au ne ngalo wo lai o whaatasi le COVID-19 ma le fulu o tanga e tasi o le pepesi fo e tasi ia e whaata o tolia ia le mena le leia o na whai puipuia sili pui ai langa tautonga fiti e te iwa le manuia tong fitinga ia na neanga ia a meisa tātou nai le au matua na e whai fua tātou tui ona sulima tau sanga ni unga lai whai fua ma tātou tui pui alo I lau clinic e whapena whaatino ai le lea na wala au mo I le clinic ina ia sauni mea uma e te le aluatu e te aluatu ele o sauni ma whai loa e te le tau whaatali. So vai lo clinic mo ia lai fa solo fa me il Beta Drive Doctors ia e vala mo motin fa ngo fela ia na fo ia ni si me le fo fa long le si a fa sa longa le sa la fo e fa fiati na wala fo tau lata ile aso china ia fa nga na no fai tu pui se le al puia le anga o le utio ese taimi o le mtau po le fiafinei e anga le ngasele o le mai sela mai o fatase e tai e feso tai al mai sela ma so se ngase o mea tau le ala manava le mera o le mtau puna la taltano le fiafi e tau tuana ia tupui na e fatino ngata na ye matua awe fo I lo mo ngasi fo I fa awo ele suka to maulungu mangas kasina na fo fa fuata to tui sa pele a tolo wono lim en fa fo lang ata to ia e mana o mia le fa malo sia tili o tatu pui nga fa natura e mana o mia ya ola fa tino ia ngate le o fa nau vai fa nau na la vo ye tui fa solo o fa nau ia o fa tase amale tu flu mena ia o lesi ma le ngatala I mo ma I foi fa wa ai la mai polisela mai sela na foi fa tatu foi foi tatu tui pui langa o le fulu e o tuana sela foi a bulele ai aule yo otula tatnta pu e awan tu fa mana tu le terminei o fa nga solo pele pro kalame mole au mai suka a mesela ye o le stala I la clinic ne Beta Drive Doctors ma o le asa fa le la sa fa ile kulle si club o le lon lima la ne club lo fa solo ne e vala au pe te fulu lima
ia valau mai le te mai ia fai foi le a onga e fa ai manino a tili mea e tau ale ngase le fa tautun ina I tanga fa pea na sanga fa ale le a tili ia tulanga I le ngase ia ma fa tonu fa sa ini mea foi o fa ale tonu le avanoa le ana mo tato a fai le stala le clinic nei o lo ia si fa fi tau le fiu tau vala au telefoni e tasi telefoni e o le lua telefoni fiu tau vala au ai le lean e vala au mai pe fa le tele e stala clinic le ai mo lo avanoa te sau ia o ngi fa solo ni vast te si se lulu mai onu fai foi le si fa poponga ia sto na I pe o tele ani se e mo mai e fesi to o tele o tala le stalai ale me fa tala tau tuli le telefoni me na e fai lo atuai wala wane e fai ngofia I la ngaluenga ai o lo o fa pelala ona o fa tasi le proclam na fesulu male mato savalinga lai tai o na e fai la ina I mange amata ina mangele ina amata tonu mai le pas stop na ina to for clinic e tale fitu le sto na ai mato felo ina ai fia savalia so mai o le savalinga ai fai o la I le tala noa la I le mele tulanga le so tanga le mai suka male mene o le healthy lifestyle o le matum tau puna tal don pa uma mele le savalinga le sto nai ia e fetufa ia ima fa so ai ile tulanga le ina ia ma fa pena no fouta I tulanga me ma faina fai o me am faina fai I ma me o mo ne tunu e fa o ngat tau sto nai tal fitu e talia se a wait ba tato oi fa se na fiafi la fo la e mai si la usuka na o mai I poklame le fa nga solo nei ia ai me fa aftai tu fo ia auto mo lo mai o mai le vang mo le fa solo mai a wa le si tolo ma sina le lu matu e tu fa nga solo uma mai ku pu ia fa nga solo nei I le va nga fa solo la le lona luo o termine la ia lu fa solo mo ia mo le la tatu se lo il tatu mta upu e tu sia mo la fiafi o le ngase pe no ta o le ngase la le o le sela mai sela ia a o le ia matala le mta e awana malama I le tulanga la le I le ala manava o tatu umalava tau mai a mata mai le isu ma le ngutu fa solo mai ai I le fa ia ona lua tuela ia ele mena ta o le windpipe po le pipe na e so ta I le fa malalo atu e vai lua lo le pipe na te tonu o le fatafata ia ona vai lua lo alu le tamutau le si le vale alu lo nga I mama lana le te tonu o le fatafata le tudu atau nga vale na e pe afu ai ia le fatafata fa afu ai ia le fatu ia le tu tamatau ia na le mama tamatau ana iai mai te tono na mama o lo iai ia ala ea nini ala ea ia na sau mai lunga I le mena uta ua I lunga le fonga fa solo mai le paipa na so ta tu le mama e o tina le mama ua nini ia vai ngala ea na va o ala ea fulana elanga nini ai maso I te tonu ala ea na ma masolana e fai ma contract pe te mila le o so le sela mela na a contract ni la masona wo so wo tu na furu ma me le te polete ia na va ai lo ia wo so le sela ma tau manava le fai finga tana manava ia wo tau mole mo ma tu lang fa penale la o te setala mela na e ona malama e tulang la le ile tatu wala e pole manava e awa ona pui le lima va ai le lei ine fa pe ona le manava awa le manava na mo volta tu oxene e fa malo sia tatu tino oxene mana o mia o mai e musele ese soltino ia ai mana o mia fa la ese o le casa lai e le mana o mia e sa mai musele e fi ave ese maltino e ave ese fa la ir mama me la le mana o mia te le mama le mama ine fa penan fa ngofia na mo oxene ai fa ngofia fo na ave ese ma le kasa ona na ta o le carbon dioxide
me fo na fenga ta tu me langa tele pe a fai e to e lo tu e manisi kasa ina a wai fenga fielo e fenga tai lo la ia ona fai le ngalu ngal mama pe a tele si asu fa le tu ina e lo tu e ta stemi e o ai mo me sua langa a mena a lunise sua e tono la mana ba e te tau mole ia wai la tau puni lo mana ba te mina ona o le pe o le paipa nai fa solo te lan mani ni ia la ia na pena fa tu a fole e va piapi te le lo la era a me sa pe a contract masoro o tamai ala ena ia o soilo male sela ia ole pito ala o tamai ala ena pito le fai unga tamai na ia nai tamai ofuna tu so inga tonua le e fesu ia ele kasa le te tono mama na tono vanga na te le mauka mai tamai tanga ena o na e fesu ia ele kasa o na foi la o to ia le furu me o na ia masia mala ia na la tupu me pneumonia se tai mila ta to me tulanga na a tono la manino se fa fo me tulanga la ile ala manava no ta o tele vai le leia ona tulanga la ile mai sela ola ele wingo nei me le mai sela ia tatu fa longo o mala ve va mai atu e fo isi o mo ai o to wa inga me se fa na witi ia ole tulanga la le ole o se me o so ele tasi se o so ai mo so ole si o ki le manava taule mafaina manava ai tele na mafu mai ale o se me fo e ta o fa palang ole allergy ia po se mea e lefe tau I malautino ua e tango fia pe numia pe mana vaina fo. Ia ai fai ma mea e vā pia pe ala ena ia e fiulu e tau mahanama au e tau mole. Ma e tupuso o la tupuso e tele ana e soifua mai la ia oe tamaiti pe ana mai tau ina tamaiti. E saulunga le tulang fo ia jeans e amesa pe inisio o il to anga e mo il mas ngas sela ai tu sa va pe le inisio o le ese tulanga le mai sela tu ainga ai ono maua o mai sela ono o si mela e tu mulu me pela o melo ta o le allergy ia mai sia mau me e ono suia ila ia le totonga la le te tono me vaenga le mama le tu fatui ia la e ni ia awa e tupulo mena va pia la ena oso malsela ia na e te tu fonga so e tele te maiti ma e laiti la ulaiti le ngata la ne ono sau mai tatu ainga ai o le telefo e o tata mai sela e fa solo atu ana matutua sulu lima na ilunga e o tu lusi fulu ua tele na piwa fai atu le sela pe a fai le o se sela lenga fai nera se sela le leang tele e tele ai matua tua ma te le mo te fo na wa ma losi atu male puinga fa na turo tangata wa fai na puia mai I me ono lamatia ia la e iti e ton wa ai peita ane ia e fa solo foi lanto matua ta tola ia sa sela mata la iti e fa solo matu bote e sela na o matua ai matua te lo fa solo foi na vai ta tu puinga fa na tura ia matua mata wina foi le tu foi mal sela tu e mo e foi le sel tu na a fa ina foi ya tu oso ai la le stanga te matua le anga non sela e fa pena ya e fa ya mosona mai sela tanga taiso na tulanga la le metal allergy me la ia me le fe tawi malotino tu se te le lotino pe autumne fa te ingo di foi e allergic le pinati ia pole ala va mea e allergic me tatala na e sele osongo feel sela pe ini me e fa pena e fai ma me fa oso ele sela ma la tofa lana e sele le matautia pe oso la tu sela wa a oso nei a tuai na fai ia e tuai e va vena o se tu la matautia o la tofa na tele na fe wa ma me o tui pu tui la ia tui le adrenaline
o le tuila na e whetanga i sola tangata lea wa a osoro a le ele tuina ia e le o malwhalmai. Mea na a whai o e whaangaina le tui lea tautua na ia lau tuina i teimi i malanga i le iloa lava le taimi e ono soai. Le tautua na e langa e whainga tātele i la tūla na e leanga telo la tu sela. Ia na ua masani fo ia unga o le mai nei e a matamai a pe tau whaatale tale. Ia tale ate ia ua matan pe tau whaafenga tāna mānawa, si oke le mānawa, ia ma whaalongo ina lau, i al mānawa. O le pe o tanga na tēn whaalongo e whaua, i mal mānawa te mo te wha, e iri temi te mānawa mai whafo. E tau me nā le wā pia ala totona i tonu, nā wā laina, na pe fosi me whapena i whafole ea, ia mai i e whapena. Ia, mea la na ia tauna whaamasani ai, leanga e o tual tulanga na ia o le mea e taun whai e wawe na whai lotu ia fufuanga mai taun whai mai o le tong fitinga la o tamanei o le maisela a whai e se tulanga fo le e le leanga tele le ta o le mal se mea e le o matua i leanga tele o le tela tātou ia a lai e mo pamuna e batu e ta o le preventer le ingal pamuna e tele ana e whaangara pe whaalua whaatasi pe whaalua lea stai au male ele whaatali se i e sela o le pamuna e whaitai au le fiafi whapena e la ia pe intu i le tasi le taimi ia tau whaalau e te tasi tai au tasi le fiafi whaanganga e fua lava i me whaatu notia o lango le se tasi au le se lua ana pamu whai temina ia a whai o se mea wa le ngata whai le pamuna ai e no foi lunga wai a toto la i le ma whai na ma na e pe tau motu lau mahana wa pe e no foi la pe te ta oto i lalo i le anga te tau ana i lunga lo unu temina ia pe te nofo fo i lunga ma whaalango lango i luma o le position tonu ana e tauna e teimi wa matanta wa soso i flow tali lo sela ai a whaangalongo inga wa a matanta whaatau whaatele mai i e whaangale pamule tau o le reliever elan tau reliever ona e vave tele lo nao ngā e tu atu rai tonu na na pamua tua ia ngā ioile vai la aula e watu ia ma whaapena lo antam sosoani tau whaavātele lo le ala tato ma whaanga whai a fua le toi ngā sau toi ngā mānawa lau e whalongia e lua toa pamu ia whaadatele la titi pe ia ona toe whaadatele pe ia ona toe whai pe toe mana o mia ai tele a le leina whaonga le pamula le preventer tātou e maisela e se asa ona tātou tango fia pe mana o mia le reliever mea nai a le leina whai e le o le reliever ai le whapela o le reliever le e te tauna e whea rua i moe wai le lote mi o soai la e se mai le tuile na uta ua i e fole le allergy ia whaifo isa ua ke sene le whale temina ia e mwhana whaangala o ke sene temina o tau whale tunela manawa o whaatali sisi soani a peta iane a whaapea ua osoa ua e whiu e whai uma mea na ia ua lea ia sesi mea whai a ua le maua se appointment te wa e fo mai temina a wane i ngalo e te olo o le fo le whale mai la tātua te o e viri le ambulance pe a whai ua le sesi a vea o le whale mai ai a whai e sesi am whana to pele o le whale mai temina o sa o le emergency section ngai le ED e whai ngofia na wa ailo e te o le temina ma whai lo le ngai te lea mo o practice o fo mai fo le whale ainga e la ko appointments la te len fasolo a fa to ala o tumul na so e fenga tana vai na vai to ha ma mola le vano na temi la wa tinga ina ya ma e te o le fa mai ya e ma na la va velo na fai IV ma fai tui la nga pauna to nga fenga va velo na ona ma mo se ma psanga o le fai lo tui ma fa ave toto siaki ya fai vai la una tui ton wa ma fai mlo xene ia te nofo le lunga ma fa no luma le mena tu yo luma temina ia ma fa te tele se te ia se to ale le lo sel na time
lei ai o le se me e fia whaamana tu ti le auta alo le anga tato e ta alo ia ai whao ngā pamu nei ia le ngata lana e mana o miele whai au pamu ai te tau whala o na whao ngā pamu le ma lae whaatanga i mo ta alonga fisili lau fomai pe whaatanga ina le whala au le mo ta alonga na ta alo ai na awasi le fo e le website na te vai ai ta o le therapeutic use exception ia po drug free sports New Zealand e te fisili ina te maua ai su e emaili o ia min internet e te maua information mena le i le to ainga pamu mwhaina e whaonga ina pe te mantua e fo i se tasi o so Samoa sa le All Blacks sa i se team sa whainga tae fo i ona tulanga na lati whaonga ne pamu ia mongana li sa ta alo le blue e sa ta alo na All Blacks tam ia me va pena langa o sports wa fai fo si e fo ini se whaonga fo ia vaila au se na e alaina na whasa sa le whaonga nga so na whaonga vaila au te mio talonga lei ai e iaina me fe la taila male maila ni le sela le no ta o tu langa le sela fo stoinga allergy e ma sani tele na tupu i meio po se tango fio se me ai po se tui fo e fai mantua o tau mantua tatou a whai o tatou tui fo e tupu pui le covid ti whata inga le sa whatali se e whatali e umalan whatui e tau mawhaia e awan e aluese ele ma whapela sa sai o ina sa whautua ina lo nofo whatali mo le sifuli lima lua sifuli minute langa o le taimi tonu ana e unu tupu ele so inga sela manta utia na e tupu i te mpapena i mo vaila au ma me pena i le tino le taimi na mea na tau whapalangi tau le anaphylactic shock e oso api o le sela ai vave tele la matua i o astulanga mta utia tuai ma le whalemai ma vaila au tope ina ele i o mai mea na e te whaatese umana te ale luasfulu minute na tanu whailo utui ia manino elo ua e pasi ma le vaenga le tonu a le on tupu al mea tu sa po le tu vaila au sa tui mua langa ye le time react le tino i se vaila au sa masani tu ia wa sui le tino sui a mea le ton ma fa pena e ona react i se vaila au sa fai mua e o ai mene o me tau sang e le time te au electric se me e te le i masani e mai tupu mai me fa pea no fouta iai langa e faisi matu ia te olo tulanga ia o leisi tulanga o le tulanga leo le pneumonia pe no fai atu e mawhaina amata mai ile fulu ia te wasalo sela ai muli hane ua e pneumonia lena winga ua o atua fai ngale siama lena amata mai ile fulu ma atua ile sela o atua tonu itanga e no fatule tonu mama ia ua fai no mama ua pneumonia lo ia ele yala pa pneumonia virus ai o atloma bacteria ia ai fai asi o ngonga telu tulanga na le ngatala na leangan mama tasi ai o le leanga malisi mama le tu fa longo so eta wal double pneumonia no winga o leanga mama lua me la nai fai tetinga tailanga e fai la si matuia te pa o pneumonia se longa e fai ti tui na ia pe ta fiel fal mai lima le fitu aso tam foi fai IV ma ai o tulanga i ICU mena ina e fengo fiena te recover le ia ai mai se ala pa fai manisinga singa se tu aso mai se tamale suka e te suka lo e va vena o e tulanga ia me fa pe e ile si meta o le bronchitis tu sa i vai ngai o ala mana vai mata tu i le paipa fo le la tu fa ia e o tu lo na vai lua mo ia le meta bronchos e lua bronchos tofu le paipa la le male mama tu e vai lo isme la itina ta lo la mena o bronchos la iki la nga ia a ona fufula me i vai ngana ia o me fo na e melana ta o bronchitis te le e matua mai te le e ambata mo le flu ia ai o tua ilalo na ma tu flu o lunga i fa i mal fa i male isu e ma amata mai ia e o atu ilalo vanga ia uta o bronchitis
ia umal bronchitis so to lo pneumonia pa solo to ila lo ia fainga siama nei a tamaiti e o tuli ile vai ngana o ala manava ia iti wot ma lata to itanga ena ai wa ni ia vai nga ia wa taulo ole o bronchioles la mena ia e full of vai ngana e pe al maisela e full of ia taulo bronchiolitis e tele ana virus na pe virus flu ai wat wa ia ma fa pena cha me ana fa tu tuine tonu fai mol flu langa o a le bronchiolitis bronchitis o to pneumonia ma sanin fa long foi tato le mele le common cold tau le common cold so le situ ai nga virus na o le fa I lava malis ai le anga tele la ta sin tale ma o sin isutafe ai le anga tele veloi ai a final le si virus na le flu ile vai o le vai nga umana ta si a final fa I malis ia le influenza virus A and B ia mai sia mau virus na va ma for flu le common virus na fa ia va ngal flu e ta wal influenza virus ia e fa pena a mata to le flu na fa so solo to ila lo va nga e o pena ta wa mo a ile si mea tu fa lo tu fa fa ilunga il va nga la mana ma e ta o le sinusitis a tau le sinusitis ilunga va nga o fallinga au ta fa no mata ma I tono pona e mo e sinuses ngai tono so va na oni va potono pona e va noa na ta o sinuses e fa nga la va meta o le isu ma tulang va pena o e fenga sia ma ia ona fula lo ta o sinusitis ia telefo I tangata e ala to allergies na e sile fia ni si teme o so le sama ia tau o stenosa pe e mo me vo ma voila out o pollen mana vai tonu ia o so sinus ne fa penafu I tonu a fale le pefu po fe lava me pefu a wala me pena e mana vaina e no olo I tulanga na faina sinus ia mo fa pena lona ono o titulanga e ta o sinusitis pe o ngasela na I lunga ya la ea pito I lunga ya la ea peno ta umamo a faina e o twala e na o lalo ma faina lo ala e iti le ma fo le asma ma fo fa falling ala e o sela e fo le malesi to ngasela la na e ma sani mai fatu fai te mai fatu pe le anga fo ta o fatu ngao e ono fangata e ono fa putu ono overload lo tino I le vai no ngo wale fai lo tina vesi le vai pe overload e fa putu lai tono le ma le si vai ngo vai ia ma fa penai ono fangata ma na vai na pe ala ia te sela e te le ma fa no fo la te te mole ia e se vola to nga sela na le sela le ale sela ma fu mo no le fatu wa vai la na pamu ia mawhaingo whia na tea o na toa le toto I vaenga ia po la mama le mafula I fwe ma vae ma mea na ia o se atana I le tūlanga tau le sela ia ma ngasi pe unta ua e wheso taisi umama le sela o na o le tūlanga le I le tōtonga o le ala manava po le ala ia e ala ina mafua nes ngasi awa ma tau mai na ala no uta ua tūlanga ne o na soson ya te fa malo siele anga I fai tato tui o le flu ma le covid o lo avano temine e tau na fai ai le io no o stulanga matau tia ma se tato e mo mai sela ia mal suka me o mana fa pena ya la se I fai sina tato malo longa di sina pe sele tau te malo loi ia ona vanole mo na fesili na pe ese me fie fesili mo le sia fai tula ma tato fa nga solo ai la ia Whaaftai lava. Ia, whaaftai te whaatala whatulau tu e amatalia tātou talunona ne whaasoa, ne whiawhi matau o le ngase o le sela le tau te whaasela ai, tau te whaasoa ai. Ato ai ma mea umana e tau te sila fia. Ia, e oso o le sela ma te mulmulifo I loa o le pena amata mai lesi mea, ai umaifo ua ngase tau le ala manava. Ia, mata mai le furu, ia po le common cold o sinusitis o sore throat ia o ko ilalo bronchiolitis mo bronchios ia fo pneumonia mulmuli la ia
te nau manino le tulanga na pe tau whamwhai tau whamatala tu fuanga i le taatia atu o tonga o le manava o le ala manava le na uta ua ai mo tātou ana na ua iloa i maulingas kasela sela tau tuanalo tui e tau na whai tau tu pui pui ne i mo al furu i mo o tua ile o songo fielo sela le ngata fo la i le tui o lo pamu nai silfia tauna ye au pamu nai lu au pamu tauna ye o le pamu nai preventer na wo loa ya ma le reliever ia fa nga pe on fa tenuina na o silfia o le preventer e te tau ana fa ile fa tali se ioso e taiao afiafi ia por fa tasi fa fa o se asia ya va o te fa lu fo te ama la fiafi ai fa longa tlo o le ai o tau fa tele ma ia halu lo male reliever ya combination na fa ia tau fa ma san ia na fo o tau si le fia me te le no se lo se la ese mai me ai ma me inu fa mai ia o hala vani si me te lo e so ngo felo se la alo ma wai wai ia ele o mala le fai moso la nga le se me fa pe e ton fiti te e fai a moso pe ia me nai e ono avea ma me lu ita wele tino mo te so ai ai fai fo la o e la sau allergy mo ia mantua night water tower nei lo pamu na te fele ma o e nai bo sile fele gp ma o te lo fo o ia o te mine ia la pamu na te fe al wa ma fitanga le pam o le tui tui le adrenaline na fe ese ma le preventer ma lau inhaler o le reliever na fe ia ona pa fai lese atu tu ai ina ia awane i su atu lese a wale lo lese e tawana ave fata si me se me fingo fiena etapa ia o fingo fiela fe ia awane i ngalo fai fo wale lo ia vaventes vai lau gp ina ia mau le fa le tulanga me taunta pena ia ai mantua fo i pole fa vestel wa inta tanu voi io meni on so senga se ale le ale le to ainga soifua la te soifua me le ta ole healthy lifestyle ia ole me na lo te tom fai una ia tato uma mantua awole fa lango te tato tong fiti le o fa fetai le tu le mo tong fiti o lau lifestyle to ainga soifua te olai e ma fai ona ola fia ai au no ma le tilo ni ma ngase e tula e mai te ria mata mai le meto sami ia tau sisia i le tulanga le ia tele fa lau aina fo ia awone ia me ni tabu fai e fa tau me fo ia tu apa ma tu le ai e si le me fo ma o tele fo le fala au ma fala su ne te me fai me ngase fai sau nisi fai stir fry mai ngoa wa mo to nga fai nga te mini ia tele ai fala au na ngai e tele o melele o vitamini o minerale e mau e foi ma suka i tono me na ai e o suka finga ta e faisi umi o tau fa nga yo ele tino en fa mo ele suka me na tu te va e fa longa i tata ye ta o vegetarian ya ta tele na o me ya ai so i fu le ya na tanga te la nga mo o ma me uma i me ne fa la o ina ya ai le fa pe la sa la tango ina me ta ro be ho ma sa ni sinai fo sina fasi po vi fo ia na sina talo ma se fai po le ame la mbo na o me fa popo la mena tu so me la na fa popo ai la titi o so na fai ma na ia na fa sau inga le le so ia te la ta to le fiafi e fu le lo inga la na ia lo ina ia la la to nga fai ia fu lo to samina le fiafi ia au le taiao ia sina me fu le masata tu ta o le breakfast ia o breakfast e mama mo wase fo mo
ia po se tulanga fo le me lo mo polesi mena ma nei tele mena mo tatou matua a te tango I mo siwiolie ia mo suka I tonua le mo tamaiti le siwo le mo tatou o le polesi ia ma le wikipiki o le wikipiki ma le polesi wa le ai kampela alo le si ma le suka pa fai te mai suka fa te mai suka le no winga ma fai ana fai ana le susu no ma le suka ai fai lava finga tai ona fai no ma suka ia wala wala se spuni stasi ai le lua tolu fa ia le anga tele la ia ni si fo na matou fa so nei le poklame na matou tala noa ile fo ile mai suka mai fa pena I grupu tai tasi mai ua fia tau sanga o maua nei tanga tena mai suka. A o la vai tango fia le suka. Ai ling tama e tango fi fo fai tau inga ma lato a inga I mea lava nei a watu ele fie watu e fa popo. Ia o le lo fatua wai e pa ula vai atu oelo e se fumal pa ele tau si ai. E va vea na leanga tiri pe o le suka le mea o ngā ai tātou e le mon mai suka e te taulan tipi tua tipi ai lalo ai le fio o ia alo mal so ona tango ina me so amali le anga e fe a ila le tino ia e o lo ia na ia le metau samila a tau na me inu le anga tele me so nga me inu lo mo nei ile ia se besi di le vai uli ia pe le vai fo e fa puna leitu e sina susu ia basina lauti ia ai me sela kok samo ia le tele tamana ai le kofe tau tu na le kofe le taiao ai ona I fa masangi le tau kofe le uli a me sela fiaf le nga fa le tonu le malolo le po fa pe o le te lilo moi ai le ai ele o ato tolo mo pe fa tango to fiafi la nga ele vai la una tonu le caffeine le tau le kofe e fai ma fa la lave le malolo le mafofau mela nai e le ngata le me tau sami ia la vai la malolo le po me ala tau fai ia malolo valu tu la fitu ale vatu ale fauto ina motato uma le malolo le po le anga o le taimina e recover ato le utino e tele lo le telo mela na fai na fetau malo mafofau le au ai mana o mia le malolo po wai te mo te le se me ala nga lu ala o mafafo e to rewind ma te fai me o ma te fa fo I tua ka recover mai me sai me ala na te me o le to tele na tanga tele ino apu le lava la to malolo ia ona mo le me o pole vale le sias ia mo o to stu langa ngalo me mo o to ngasi fa le tonu va pena o ne fa tamala le malolo ma ia lava le mua malpo tu fatasi lo la le malolo malau metu sami malau exercise Yes. exercise ia safe ia le a fai le me sefe mo oi a wote apati le fu I me taunga ta ma me e ono afa ina ala te le me fe ngofie me na e fe le fale ia ma fi sa vali fo ila ma nei le tempe ale le tau ai fai tite la ngale fa son le ngal tau terminate ia nisi fala o faina mo watu nai masini na tu fale te exercise ya o ia pa fa wala ngal tau no fola talata se paka ia ma na ia tele na silia na la fo o ia masini na tele o paka e fa ia exercise o te fa ia fol mena la el paka la soba e fa nga mena ili ta walu gym ia e fi alu va swimming pool te o wai ma sa val ta sil na exercise ma na tele mai sa tatu e mo me vole arthritis ia e nga tele exercise na tele la ngona ala nga yoi ia tau le ti nga te mina la fe lo au sei o exercise na ia pa le ni le ma se o fa tasi malau mo le ia fa tasi malau me tau samina le me inu ia pa ia fa pe ona tango fia mena ma le mo le Soifua Maloloina pe na fautu atu o me o mana ale le fa tino o le mtua ma losi o tatu pui nga fa natura le pui ata to mo le telo fa mai me ana le tene mo ngo fia ni si nga singa si suka to maulunga ia male ano
ia ona le mea le ua ese tu nga lifestyle o te minei awa atatu ia ama faina te ma to ma natu itua le na mo malai ma tatu tu asa ia e le itele nei ma ila so a ole matua tau samio tanga te mesa ia ta maua na te ia o mea na maua i tatu lima a ole ngā yui fa ela to ole matua e o nga tasi umala ngā yui ma tau sam ia ai mo ia tiri foi fati nga u dam ia tasi ani sina sasa to ina bolo matua uma ai au ngā fo le ma inji pa u te mina ia sola e sa ngā tire ngā fo ia tia u au ana le mea na ia ele fo ia o ma mesa ia ia ai na ngo di vai tau ma losi tu la fono ia mela na le pi wa fa fa ngai fa tina me nei me va ngane pe New Zealand ma Australia ma fa fo mai a la ma fa fa ngale va se male se vai tu e mai fo si atalen ta tu matematai te lo nei ya e se le ma ne na te tu fa ma na tu mai ai ile na vai te mi la ngale o le sasa fo ia ta tu ia onga ia ma me sa ma se na fa na va te ia I'm a tour ole so se mai so se ngasa tau le fa I le isu ia e o tua ila lo I vaanga ole vaanga ila lo atu la ia mamaua faingo fere na mo ole ni monia e te faisi matu ia tele mai ono fa ina lo soifua isi tempa tele wa fa pena na fa ina ono ole na tu mai na me iti ia ai fa pena a faina te le tina mulmuliane ia a tonu le se tato fa popo se fa so mai nei tu la talo sia ua longo tino se tala fu ne fiafi fa malu to foi pa fa wo se pati o sala ia monia potul tautai ai se foi le atu le stein ai tel tonu na ua tele se manino foi le tulanga mo taimi nei I nga salenta tano le nei a te manisi taula lata ai so ne tata tu ne vai tau ma ne vai taimi tau tu na fai tata tu pui la wa no taimi nei sili lau GP ia e fengo fia na fai vili ai e fengo fia lo tau latu a tinga ina alu le sauni e fengo fia fa tino ia tulanga ia ai on fafte pele te ni foi avanoa le tatu le tio nei read Samoa me se fol sunga te tolo ave ma tu le foil nei vai ne fia ma lo tau tu la sunga wa no foi lo tau tu me se ne fia ne ya so ato le faingo fia foi nai tu ma lo tau ma lo le fa foi a pe foi le tapo inga le no ma lo fa tai ia mo le fa tasi mai ni fiafi ai vi ia pele tu I mea umane wai ile o tatou ai mo ia man tu o tatou ta ole tino ole me alo fo mai le e ona ai le ole tutina to ngatala vai ia tau si le lon tino ne io o atu inga sina ia tili na lui tau lo la to tatou fatu tua wai le ia se le o tinga no tua na finga tai ala I mau o tua I nisto lenga tai a oi a o la taula la tatu ia faina uma tua ia I nei meo ngasi Faftai for the sponsor ale Beta Drive Doctors and Community Trust alom fai fa of so ba lua ila emel tatu le tium fai per ne proklama tai lua va yasom fai lona winga o la tatu tu filo e fala le si lua va yaso lumanai pe a fai te tu sai mal fina ngalo le a faftai tele amol tatu va no ne yaso fa manu tele le to